خوندکاری هیجا وانا ما ایروج بشا ششایی وانا یکمه رفع 11 به ناو پیهاتی شخوش ناوی خویایی پیهاتی یعنی لپی هفته چن اول پی هفتین یعنی قبل عند البي هفتين چن اول پی هفتين شخوا یاوی هجمار بن یاوی سمبول بن یاوی تیپ بن البي هفتين بس لجوري ريجزك دست نشان كري يعني نها ماولو هجمارن البي هفتين بلا ولا بيجو تشتكوا عم بهدوفه جريده نا ريجزك هي تكليك هي وان هجمارا بدو هفده ريز دكي وانا بهفدو جريد دي لجورا تكليكي دست نشان كري باش بيهاتي ام تشاوا دي خوزايد دبين يعني قبل ام بخوازن الناس بكن بيهاتي الكحي ام تشلو وينا دي جيانا خود ببين بالا خو بدني هون حمو في تشاهن الناس دكن وناسكر به افتشا چشمر نشان دکه نانکی میشای نانکی ای میشا شخو نانکی میشا چلونه شش گوشه کی بریکوپه که بالا خو بدنی گرتیه که جوان ببه و تخشکله بناره تی بناره گو شش گوشه یک بريكوبيك هموجي شش جوشن بريكوبيكن لبي هفتين بالا خدي لبي هفتين بزانبون هاتن داني نوانا تكليك دنا بين وان هي شخو تكليك دنا بين وان وميشيد جي هي شخو ميشا هنجب قباتي لسر نانك وهنجب دخي دي دخي في شش جوشا هاني ده ونار شش گوشاک دن ونار نانک کی دن هر میشه که تیسر نانکی خو و هنگوی خداد کرد. اف وکی تشا جمره بیهاتیه ده خوزایت خودید کرد. خویاد کرد. بالا خوبد و مینا کدن. بربروجی جمر نشاند کرد. گلا بربروجی تشته که گل کی بالکش تهیه رئیس کرنا دندکی وی. هم بالا خودن رئیس کرنا دندکی گلا بربروجی گلو بریکوپیک هاتن رئیس کرن. شخوات چینابه دندک تکفشونا دندکا دجی گلو ریگزک هیه وان دندکا بهفدوره گریدده و ویت شاهانی ددمه بالا خودنی هر دندکک بدو دندکا دتی بریگزکی دست نشان کری. بالا خودن ویت تشیدن بالا خودنی ام آنکا چاره کیش گروفری دهر دامه کیت چک بالا خودی آنکا ابایا چاره کیش گروفری دهندره وی دام هانی اباهانی بالا خودنی افتشاهانی چاره کیش گروفری ام بین وی دامه دیسا افجی اولو بالا خودنی افجی چاره کیش گروفری ام ورن آدن جی بلو بالا خودی افجی هوایا چاره که جگروفری. امورن بینادن دیسا به ربازی افجی چاره که. ام بینادن افجی چاره که نشان داد. هر وها امکارن لورجی یکی دن چکن اولو و ام چا ودر کی وک تشاکی بمر چه دبه وکی فتیله کی. وکی فتیله کی جمر دست نشان دکه وکی پیهاتیه جی افایا تگوتن بالا خوبنی اف پیهاتیه که برای کوپیک او جی بالا خوده زانبون هاتی چکرن جمر فتیله که چه دکه وکی عجاجو که چه دکه شو همون گیش عجاجو که زانن گوا گو عجاجو درس کفشور عینی ونای اف پیهاتیه که جمر نشان که ناوی پیهاتیه فیبوناچی پر نافداره باید. باشه ما پیهاتی خواه
de xwezayê nas kir. Em bên anka di bîrkarî de em van peyhatiya jî nas bikin wê baş. Ji xwe mijara me yekem di vê wanê de mijara me yekem di vê wanê de peyhatiya hejmariyê. Peyhatiya hejmarî. Werin bi hevdûre em ê van hejmara bişopîn. Em van hejmaran bişopîn. Hejmarê me sê, şeş, neh, duwazde. Werin em ê bi hevdûre van hejmara bişopînin. Em binirin ka tê têkilîdina bera wan de heye, tê rêgezek destnîşankirî heye, ya ango evana wilo hema hatin rêzkirin bê têkiliya. Xweşik bala xwe bidinê, hûn ê bibînin gomere ji hejmara yekem here a duyem mere sisiya zêde dike. Ji a duyem em herin a sêyem wê dîsa sisiya zêde bike. Bala xwe bidê ev yani têkilîk e di navbêna van hejmara ego li pey hev hatine. û her wiha evaya jî me sisê zêde kirine hetanî got ewa di mar derketî. Hûn jî anka karin hejmara piştî duwazda bidin me. Li gorî vê rêgez hanê, li gorî vê têkiliya hanê gerekî hûn zanibin van her du hejmarê din ji min re nas bikin. Baş e, duwazde em çend dalê zêde dikin? Sisê. Sisiya li duwazda lê zêde bik wê biçiqeys? Wê bibe pazde. Me nas kir hejmara bi du duwazda din. Baş e, hejmara bi du pazda diçiye. Dîsa em ê çi bikin? Em ê sisiya lê zêde bikin. Wê bibe çiqeys? Wê bibe hîjde. Wilo me nas kir ev hejmarê hanê wekî peyhatiyekê çê dikin, bi du hevdenê, rêzkirînê, birêkûpêkin, bi zanebûnin, têkilîk di nav bera wan de heye, ji ber wilo em navê dikin peyhatî. Ez dixwazim wilo bêjim, yanî ne hema hûn hejmara ji cem xwe deynin hûn navê bikin peyhatî. Na, wilo nabe peyhatî. Yani hejmar, nîvsandina hejmara bi du hevdû de rêzkirin, divê têkilîk di navbêna wan de hebe. Got têkilî tune bin nabe peyhatî. Ji xwe em dikarin navê a ewil, a yekem yanî, em navê bikin yû sıfır. Em dikarin navê vê bikin a duyem, em navê bikin yû yek. Em navê vê karin bikin yû du do û her wiha. Bala xwe bidinê di peyhatiyê de ji xwe wê di komik li cem te çê bibin. Komkek jê yû sıfır, yû yek, yû du do, yû sisê wilo, ev komkek. û komka beramberî wê ew jî sisê, şeş, neh, duwazde, pazde. Wekî di komka çê dibin, wekî di komka çê dibin, û têkilîk di navbêna wan de heye ji xwe. Em navê van yû sıfır, yû yek, yû du do, yû em navê wan dikin pêkhatê vê peyhatiyê. Pêkhata destpêkê, pêkhata yekem, pêkhata duyem, pêkhata sêyem û her wiha. Em navê vana dikin nirxê pêkhate. Her pêkhatak jî nirxê wê heye. Nirxê wê heye bala xwe bidinê pêkhata destpêkê sembola wê yû sıfır e û nirxê wê sisê. Pêkhata bi du de sembola wê yû yek e û nirxê wê şeş. Bala xwe bidin vê mînaka de heger we ev baş negirtibe, bala xwe bidin vê nadim. Werin em ê bi hevdûre em ê nirxê
em ê nirxê tiştekî bi hevdûre bişopîn. Ji xwe ev jî mijarek rojane mero kare bibîne, tiştek li ba me heye, ew tişt ji xwe nirxê wê heye, yanî buhaya wê heye. Em dibêjin gava got em tişkî daxin sûkê, belkî destpêkê de me re buha bifroşe, yanî buhaya wê gelek be, piştî saetkê di saeta mumkin buhaya wê bêguhertin, ji xwe heta dawiya sûkê belkî erzan bibe, yanî nirxê wê kêmtir bibe. Wekî mînak ji we bêjim mesela, em bêjin cawfiroşek caw zivistanekî daxist sûkê, cawê giran e, qalin de. Ji xwe destpêka got dakeve û destpêka zivistanî ew caw wê bi buhayakê baş bêfirotin. Lê hêdî hêdî mehek here wê ew caw hêdî hêdî buhaya wê kêm bibe. Ji xwe heta bike dawiya zivistanî ew caw yanî nema tê firotin yan wê pir kêm bibe nirxê wê. Ev jî şopandina nirxê tiştekî di sûkê de em dikarin wê bîjin. Me tiştek şopan di sûkê de em bêjin roja destpêkê roja destpêkê bela nirxê wê yû sifir be. Piştî em bêjin piştî mehekê. Piştî mehekê. Bera nirxê wê bibe yû yek. Piştî du mehan. Piştî du mehan. Bera nirxê bibe yû du. Her wiha em dikarin bêjin piştî in meh. Piştî in meh. Bela nirxê bibe yû in. Ev şopandina me ji nirxê tiştekî re di sûkê de. Ji xwe bala xwe bidinê dîsa wekî dê komikan çêdibe. Komikek jê yû sifir, yû yek, yû du, yû in têde ye. Komikek jê roja yekem û meha meha piştî mehekê, piştî du meha, piştî in mehê du komik çêdibin yani. Mere di vê şopandina hanê têkilîk di navbêna wan heye ji ber got buhaya wî tiştî tê guhertin yani. Tê guhertin bala xwe de anka wek vê mînakê belkî hejmarê me çi bûn zêde dibûn yani. Me zin dibûn. Belkî di vê mînakê de nirxê me kêm bibe. Yani et dixwazim wilo bêjim peyhatî belkî pêkhateyê wê zêde bibin û belkî pêkhateyê wê kêm jî bibin. Baş e we dît anka wilo gerekî ev tişt yani di bîrkarî de ji we re tiştekî berê we birbe gerek bînî bîra we ye. Tê bîra we me fonksiyon bir. Xweş tê bîra we ne. Hema teşê fonksiyonê wek teşê peyhatiyê bû. Ji xwe di fonksiyonê de jî du komik hebûn tê bîra we wekî li vir jî bala xwe bidinê du komik hene. Komka yekem yû sifir, yû yek, yû du wan natêde ye. Komka di dwa sê şeş ev jî wilo. Komkek jê yû sifir, yû yek, yû de komkek jê roja yekem û meha yekem û meha duyem û meha entêde. Ev jî du komik cem hene. Evaya me gotibû komka pênasê û ew jî yan rebû yan bûn komikek ji rebû. Û ev jî komka hejmarê rastî. Ji xwe me endamek ji vir dibir û me têkiliya wî jî li vir çê dikir. Ev teşa fonksiyonê bû we berê nas kirî. Rêbazê nîvîsandina fonksiyonê jî û ji xwe sembola wê fe ye me wilo dinîvîsand fe fonksiyoneke komka pênasa wê de ye û ew jî bin komik ji re ye û
کۆمکا نرخێوێ ڕەبوو li gorî got her endamek x ji komka pê nasa wêneya wê if x di komka nirxa de. Ev teşahanê ev teşa fonksiyonê bû. Anka em dixwazin wekî hevrûkirinê di navbêna peyhatiyê û fonksiyonê çêkin. Hûn bi min re nigot yanî hevrûkirin wê çê bibin navbêna wan de ji ber heman teşe ne. Lê bi cudahîkê biçûk ew cudahî çi bala xwe bidînin. Destpêkê komka pê nasa çi tê de ye? Yû sıfır, yû yek, yû du wek vena. Bala xwe bidînê evana pêkhatê ê peyhatiyê ne û ji sıfır dest pê dikin. Sıfır, yek, du do, sê pêkhate tune ne got negatif bin. Yani yû negatif yek, yû negatif du do, yek ew tune ne. Pêkhate tune ne got kert bin. Pêkhate tune ne got kokdan bin. Pêkhate ji yû sıfır dest pê dike yan ji yû yek dest pê dike tu pirsgirêk tune. Wê demê ev komka hanê komka pê nasa biçûçik dibe. Nema dibe re biçûçik dibe ji xwe sıfır yek do ev hejmarê xwezayî ne. Yani wilo dibe bala xwe bidinê komka pê nasa dibe hejmarê xwezayî ne li gora vêna. Sıfır yek do sê. Lê komka nirxa ji ber got nirx belkî zêde bibin û belkî kêm bibin û belkî negatif bin û belkî pozitif bin wê demê em dikarin wêna re bihêlin. Demekî em pênasakê ji peyhatiyê re deynin. Em ê çilo deynin? Pêkhate bi xwe bi eslê xwe peyhate bi eslê xwe çi ye? Fonksiyonek e. Em wilo karin deynin. Peyhatî fonksiyoneke çi ye? Hejmarî. Ji xwe wek em dizanin fonksiyon çi jêr heye komka pênasa. Komka pênaseya wê wê çawa. Wek me got wê komka pênaseya peyhatiyê wê nebe. Hejmarê çi xwezayî ji ber got wek min ji we re got endamê wê yani pêkhateyê wê ji ku dest pê dikin ji sıfır, yek, du do, sê wilo heta ne. Ma çi ma komka nirxa. Komka nirxê. Komka nirxê wê. Wê çilo bi komka nirxê wê wek me dît ji ber got ya pozitif ya negatif ya kert bin û hemû komka nirxê wê dibe re. Hejmarê rast. Wekî sembola wê a peyhatiyê ji xwe em ê sembolekê bidin peyhatiyê ji bo cudahiya wê ji kê ji fonksiyonê. Ji xwe sembola fonksiyonê wek hûn dibînin çi bû? F sembola fonksiyonê bû. A peyhatiyê em ê sembola wê bikin yû ne. Bi vî rengî em dikarin sembola wê bidinê û em dikarin wilo jî deynin ev neya hanê havaya bala xwe bidinê ji sıfır dest pê dike. Yani di vê dirkê de di komka pênasa de wê sıfır, yek, du do, sê hebe. Ev jî endamek ji endamê wê ye yan pêkhatek ji pêkhateyê wê ye. Wê ew girêdana di navbêna pêkhate û nirxê wê de. Bala xwe bidinê heman tiştin ha min e. Ev endam bû, ev wêna endam bû. Dike di fonksiyonê de. Lê di peyhatiyê de ev dibe pêkhate û ev jî dibe nirxê pêkhate. Nirxê wê em bêjin yû in. û li gora got em sembol daye peyhateye, peyhate wilo tê nîsandin yû
peyhateyeke komka pênasa neyê, komka nirxan reyê, li gorî got rêgeza wê a girêdanê, têkiliya girêdanê avayayê, ne têgirêdan bikêve bi yû ne. Ev teşa peyhatiyê. Hûn dibînin peyhate bin komikeke ji kê ji fonksiyonê. Yani pir dişibin hev ama cudahî bes di komka pênasa de yî. Ev komka pênasa belkî pir mezin bi, hejmarê rast hemî bi hewînê dixwe de, lê di peyhatiye de komka pênasa biçûçik e û bes hejmarê xwezayî. Hinek têbînî ceme hene wek me got, em ê van têbîniya bi hevdûre binivîsînin. Yek, em ji nere dibêjin em ê navekî nebikin wek min jor got, ev neyehanê, ev ji xwe tê guhertin. Yani li gorî hûn dibînin yû sifir, yû yek, yû ne. Ne hat guhertin sifir, yek, di du, hewlo. Ji ber wilo em ê navê bikin çi guhêr. Em ê navê bikin guhêr. A di dwa em ê ji yû sifir, yû yek, yû di du û her wiha yû in. Evana yani. Ê gotkevin hindirê komka pênasê de. Evana yan evana bala xwe bidinê, em navê wan dikin pêkhateyê peyhatî. Navê wan çi ye? Yû sifir, yû yek wana pêkhateyên peyhatî. A sisiya em ê ji bala xwe bidinê yû in tenê re vaya havahanê, em ê navê vê bikin pêkhateya giştî. Navê vê dibiçe pêkhateya giştî. A çara dîsa em ê ji yû in kêmek yek. Bala xwe bidinê anka geh her pêkhatek yek berî wê heye. Yek berî wê heye, kêmî wê a berî wê, kêmî wê. Yani pêkhata berî wê nayê. û ji xwe yek piştî wê heye. û ev jî a bi dû de yî. İzin yek berî wê heye û yek piştî wê heye. Gava ez dibê yû in pêkhata giştî ye, yû in kêmek yek yani pêkhata berî yû in. Tu çi pêkhatê bibe, tu şeşa bibe, ev a berî wê. A piştî wê ev e, a wisa yani. Em ji yû in kêmek yek re dibêjin pêkhata berî in. Pênc, em ji yû in zêdek yek re em vê çi dibêjin? Em jê dibêjin pêkhata piştî. Piştî in. A bi dû in de. Amey şeşa em ê dîsa ji bala xwe binê di do, di do, di do û her wiha ji xwe ev jî pêkhatake ama pêkhatê wê neguhêr in. Di do, di do, di do heman pêkhate dubare dibe. Ji ber wilo navê vê na dibe pêkhateya neguhêr. Em ji vê re dibêjin em jê re çi bêjin? Peyhatiya neguhêr.
pêhatiya çi neguhêr. Demekî pêhatî bi sê teşeyan wê bi me re derbas bin. Yek jê bi vê teşê gava got zêde dibe, yek bi vê teşê got kêm dibe û ji xwe yek bi vê teşê gava ne zêde bibe û ne kêm bibe heman pêk hate bin bala xwe bidinê em dibêjin neguhêr. Ji xwe tiştê herî giring di pêhatiyê de pêkhata giştî. Ji bo got pêkhata giştî ji bo got em pêhatiyê destnîşan bikin bi rastî di tiştê giring ji me re lazim in. Yek jê pêkhata giştî. Heger pêkhata giştî cem be wê demê em dikarin hemû endamê pêhatiyê binivîsînin. Em dikarin li deynin pêhatî bi du rêbazan tê destnîşan kirin. Bi du rêbazan tê destnîşan kirin. Rêbazê yekem got em kî we nas bikin em pêkhateya giştî nas bikin. Pêkhateya giştî. Got me pêkhateya giştî nas kir wê demê peyhatî jî tê nas kir. Rêbazekî dijî heye ger têkilîkî paş de bidime. Têkilîkî paş de jî ew jî rêbazekî ji bo rêbazê destnîşankirina peyhatiyê. Têkiliya paş de. Ev têkiliya paş de jî wê karibe ji me re pêhatiyê destnîşan bike. Ji xwe em anka karin di mînaka her mînakek li ser yek ji van rêbazên got pêhatiyê ji me re destnîşan dike. Destpêkê mînaka yekem. Heger UN ji xwe em wilo dinivîsînin in mastir be yan yeksanî sifir be ev çi be ya ev pêhatiyek be li gorî got ev pêhatiye hanê rêgeza wê a girêdanê ew mecnavê kiriye pêkhateya a giştî biborîn hewayî pêkhateya giştî li gorî got ewa hanê wilo hatibe destnîşankirin. Em çi bikin? Çi ji me tê xwestin? Em her çar pêkhateyên destpêkê destpêkê em çilo bikin em bibînin. Em her çar pêkhateyên destpêkê bi hevdû re em bibînin. Bala xwe bidinê ev pêkhata giştî wê pir alîme bike ji bo got em karibin pêkhateyê vê pêhatiyê nas bikin. Werin em ê bi hevdû re destpêkê U0 yani em
بکاتا دستپیکی یو صفر ام ناس بکن اما چلو ناس بکن مادام ما فرکر یو صفر و الفرجی بب صفر و بب سی هفدان صفر قیمک یک و دمی و بب انجام نيجاتيف يك جبر سي هفدان صفر صفر و دمينا نيجاتيف يك ام بكاتا بدود يو يك ما كر يو يك افجد بيك دبس سي هفدان يك و كيمك يك شخور سي هفدان يك دبس سي و يك جي شو ما تشخيس ما ددو ام اكا بكاتا سيم ببينن بكاتا سيم امل فيدر كي ما كريو يو ددو شخو امل فرج ديدن ددو ويببا سسي هفدان ددو كيمك يك اف دبشش كيمك يك ويدا ميدبا بيج بكاتا چارا بكاتا چارا شخو مداني سسي جبرگو ما بكاتا يكم كري صفر يك ددو سي مجبر جيكي دس بيكر با ويلفر ببانا چارشا يوس سي ام هر نا ببينن امي سسي جردين ويببا سسي هفدان سسي كيمك يك شخوا افد بالنه كيمك يك وانجام دبا حشت ويدمي ما هر چار بيهاتي خوا اي دسبيكي ما ناس كرن وچنا اوانا او هر چار بيهاتي دسبيكي كيني دسبيكي نيجاتيف يك پشترا ددوي پشترا بينجا پشترا حشت ويدمي ما هر چار بيهاتي خوي دسبيكي ما ناس كر ما دريا كر ناس كر دريا بكاتا يشتي بالا خبدي افري بازي يكم ام هر ميناكا كدن جبوغو ام ميناكا كيسر تكلياها باش دجي ناس بكن ديسا وي الجمع بيهاتية كهبة وكفينا ام دبي افايا بيهاتية لغوري جو ام تشجي ناس دكن بالا خبدي يو صفر بلا بينجبه يو ان زيدك يك يكساني يو ان كيمي بلا يكي بلا خبدني هاف تكلي ام جرد بيجن تكليا باجده دوی تکلیا پاشده چه هاتی ناس کرن بالا خبده چه دانمه یو صفر دانمه یعنی بکاتا دست بکی دانمه اوش خواه تکلیک ده نابینا کیو که ده نابینا یو و پشتی یو بالا خبدنی هواهانی هوایا پشتی یو یوه پشتی انه او یو ان زیده که او یو انه بکاتا گشتی بدو بکاتا گشتی دی ويدمي ام ديسا ام چت خوازن ام ديسا تخوازن چار بكاتي خوي دس بيكي ام ناصب لغوري في بهات يعني شخوا دس بيكي وي دايما بينجل ام كارن ابدو ديجا ابدو دبچخي سبا دب يو يك لغورا في تكليا باش ده بالا خبني تكليد نابينا دو بكاتي بدو هفدنوا يك إن ويك بري إن يعني ودمي تكليدنا بين هر دو هذا الشيء دبي يو يك بري يو يك كي بري يو يك يو صفر دبي يو صفر وش خوا كيمك يك بالا خد اف تكلي ونفسها في تكليه اف يو صفر اف يو صفر اف بشتي يو صفر شو اف بشتي يو صفر جبر بكاتا دواي يو صفر ام ندخي وزانن چقي سي بينجي كيمك يك ويدر كذا چار ام تكارن هرن بدود جي بدود ويبب يو ددو يو ددو شخوا تكليك دنابينا يو ددو ويو يك دجي هي اف تكليا باش دي وي تكلي ببچه وي بي تكليا يو ددو بيو يك يره ددوي بدو هفده
کیمک یک شخوا یو یک بری ام انجام آیزان چه قیسه ای چاره کیمک یک و بچه قیس سسی ام هرن بدوده یو سسی و دیسا تکلیک دنابینا یو سسی و یو دود هبه اف تکلی آمیه یو سسی امی یو دو و یکی جه کیم بکن بالا خو بدی اف تکلی و اف تکلی همان لی یو دو بمره درکتی چه قیسه ای سسی کیمک یک و درکوه دو و چاقی ما هر چار پیکاتی خوی دست پیکی ما ناس کرن آیا کم پینج پشتره دبی چه قیس دبی چار پشتره دبی چه قیس دبی سسی پشتره دبی چه قیس دبی دو و بالا خدای هنک پیهاتی زیده دبید هنک پیهاتی کم دبید ام بین آنکا تشتکی ناس بکن زنجیر چیه؟ شخوا برجی امزانن زنجیر ده جیانه ده وکی اندام اولو به هفدوف گریداییه جمره زنجیره که چید ده بیرکاری ده یان ده بیهاته ده زنجیر چیش کچه ده به زنجیر بمر ji komkirina zincir çawa çêd bimare gavan got em pêkhateyê komî hev bikin got me pêkhateyê wê komî hev kirin wê demê wê zincîrek bimare çê ji ku tê zincîr ji komkirina بالا خو بدنê ev komkirina hanê komkirina pêkhateyê ê peyhatî gava got em vana komî hev dikin wê demê ji me re çi çê dibe zincîr sembola wê heye بالا خو بدê sembola wê ji wiloyê hewlê ji xwe ev jî tîpek لاتینیه سمبولک لاتینیه تی خوندن چه سیگما امی بخوینن سیگما شخوا بلاتینی وکی کومبون تی ناس کرن سمبولا هنی کومکرنی یعنی سمبولا کومکرنی آ پیکاتین پیهاتی وکی میناک ام دکارن ولو بیجن ورن امی بهفدوره و زنجیره هانه یا و کومبونه هانه آگو جیکه دست پید که چارا جره دام را ببین بالا خوبتنی اوایا بخواه پیهاتی بالا خود به اندامی ویش کد دست پید کن جنه دست پید کن شکوش یکی و در حتا چارا یعنی چار پیکاته وی هنه یک دو سه چار و شخوا ریگزا دست نیشان کریشی اوه ری دام او نه دام و چتر باش بر او نیه بر او جنبه نه دام امی چلو وی زنجیره هانی آگو به اساس خود چیه کم کرنه امی چلو کم کرنا خواه چیکن بالا خو بدنی ام دکارن ولو چیکن پیکاتا یکم ان امی ان ده بکن یک و ببی یک دام شخوش برگو زنجیر کم کرنه امی کم کرنه ده پیکاتا بدو دی چقی سید دوی
دو دام الگورا وینا آب دو ده سه دام آب دو ده چار دام ولو ما زنجیرک چکر شخور پیکاتی وی بنارن کمبوند ناو بیناواندهی وکی انجام اف دبی یک اف دبی چار اف دبی نه اف دبی 16 وکی انجام داوی اف 25 اف هر دو 25 دنما و اف جی 5 وکی انجام دبی 3 ام تخوازم ولو بجم دمکی هر پیهاته بتر هبه گوته کاربه پیکاته وی کومی هف بکه وی دمی وی زنجیره کتر چه مجارا می داوی دوانا می ایرو ده امی پیهاته ای زیده کر و کم کر ناسب جبوگو ام زانبن اف پیهاتیا ما زیده کره یا کم کره شخوا ما گو در ریبازه مهنه ریبازه یکم بالا خوبدنی اف کارآنی نهانی شخوا اف کارآنین چیه یو ان زیدک یک کمک یو ان ام ویب کارآنی نهانی چیکن و ام همایا وی لیکولین بکن که اف همایا ویب کارآنی چیه شخوا وی دو انجام گرنگ مر درکه بلکی همایا وی کارآنی درکه و پوزیتیو و بلکی درکه و نگاتیو درکت پوزیتیو وی دمی شخوا پیهاتیا ما چلوی زیده کره yani zêde dibe pêhatiya me zêde dibe lê giderket negatif wê demê pêhatiya me dibiçe kêmker ji xwe got kêmker bê yanî pêhatiya wê kêm dibe belkî derkevê sıfır jî got derket sıfır ji xwe ew pêhatî dibe neguhêr rêbazê me din wekî rêje em karbînin ام وی رجاهانی آبینا یو ان زیدک یک بلاوی یو ان اف رجاهانی مرکار به هجمارا یکیره هفرو بک گوما اف رجا به هجمارا یکیره هفرو کر و دیسا انجام ما ددو بد بلکی جکی مستر به و بلکی جکی بچوکتر بلکی جکی مستر و بلکی جکی بچوکتر شخو جکی مستر به دیسا و درکه چه و دیسا درکه زیده کر و جکی بچوکتر به و درکه کم کر گودرکت صفر ببورین گودرکت یکسانی یکی و چه دیسا دبه نگوهر آنکه هونش خود بپرسن کنگی امکارم ویره بازی بکار بینن و کنگی امکارم ویره بازی بکار بینن براستی اف ریبازه کی گشتی یعنی هما تا چه پیهاتی دید و تتخوازه ناس بکه زیده کر یا کم کرد کار ویره بازی بکار لی اوایا نا اوایا gerekî en pêkhateyê wê pozîtîv bin yani pêhatiyek mer hebe û endamê wê pozîtîv bin wê demê dikaribêna bikar bî em ê anka her yekê mînakekê ser çekin mînak destpêkê ez ê pêhatiya xwe bi vî rengî bibim li gorî got ji xwe ev me navê kirbû çê pêkhateya giştî em dikarin ahûlib me vî rengî pêkhateya giştî da em dixwazin nas bikin ev pêhatî zêdeker e yan kêmker e wê demê ez dixwazim rêbazê yekem kar bînim ji xwe ev û in ne ez divê ez û in zêdek yek li ba me hebe werin em ê bi hevdûrê û in zêdek yek em ê çêkin em ê çilo çêkin vêna em ê ji vê derkê her me in dît em karin çi bikin yekê lê zêde bikin
بلا خود اف يو ان زيدك يك ويش غيد با سسي هفدان اش بدلا ان دبچه ان زيدك يك و زيدك چار ام هفدانا خو چيكن سسي هفدان ان سي ان سسي هفدان يك سسي و اف جي چار ويدمي اف دب سي ان زيدك حفت پشتی ما وانا بخورانی امی وی بین جا همایا هاوینا وی بکارانی نهانی امی الهمایا وی بنار کابی همایا وی چی درد کفه کارانی نامه یو ان وای یو ان زیدک یک سی ان زیدک حفت سی ان زیدک حفت اف چبو اف یو ان زیدک یک کمک یو ان شخوا یو ان وی دایمه چبو سی ان زیدک چار ويدمي از في هماية هاني بلا بكم ويبقى سي ان زيدك حفت كيمك سي ان كيمك چار بكاتي وكهف البامي هنا بلا خبدي افو اف دج هفن كومبونا وان صفرة زيدك حفت كيمك چار انجام چقيس درت كيف زيدك سسي ويدمي مهمايا وی بکارانی نهانه ناس کر و همایا وی درکت چه پوزیتیو صفر مستره وی دمی از دکارم بیجم یو ان اف بیهاتیا ما وی چاگی زیده کر باشه ام هرن میناکه کیسر ریباز دنجی بنویسینن میناک از دیسا پیهاتیه که ببم بویرنگی لگوری گو پیکاتاوی گشتی یو اناوی بویرنگیه اهولو و اهول بالا خبدن وی پیهاتیه هانی اشخوا اوایا ددویو افجی سسی دمکی اف پیهاتیه هانی اندامی وی پوزیتیو جبر دو بلاوی سه جیکه مستره. ام دخوازم وی دربه وی ربازی خانی کاربینن اید دوا هوایا. دیسا ام دکارن یو ان زیدک یک جویدر کی چکن. دیسا ام هر ان ببینن ام کارن ان یکی لزیدک. لبروی ببی یو ان زیدک یک و لبروی ببی سی ان زیدک یک. پشتی من حاضر کر از بیم رجا خود چکم جا. یو ان زیدک یک بلاوی یو ان وکی رجا باش یو ان زیدک یک افهم انجاموی ددو بهز ان زیدک یک بلاوی سه بهز ان زیدک یک بلاوی یو ان بلاوی في ددو بهز ان بلاوی سه بهز ان شخوا اوایا پاروکرنه ام دکارم پاروکرنه بکن هفدان آبرواجی و ببه دو بهز ان زیدک یک سه بهز ان زیدک یک پاره و هفدانی که ببه برواجی یا بنادن برواجی بک و ببه سه بهز ان و دو بهز ان وکی هز بالا خب ده وکی هز و وکی تایبەتمەندیە هێزا ئەv هێزە هانێ di do bi hêz in zêdekek hevdanî di dwa ji xwe evaya hêza wê yekê ji xwe got di hêz bingehê wan wek hebin em dikarin hêza komî hev bikin ve bi in zêdekek yanî ev nîvsandina hanê û ev nîvsandina hanê yek a dijî em dikarin wilo bikin hewlo bi vî rengî ji xwe mere hevdanê de hîn çêtir di navbêna hejmaran hevdanî sê bi hêz in di do bi hêz in em sadekirinê jî çêkin wê baş be bala xwe bidê ev û ev bi hevdûr sade dibin ev û ev bi hevdûr sade dibin wekî encama çi qês di do belavî sisê ji xwe di do belavî sisê jî wekî kirt ji yekê biçûçiktir e wekî kirt ji yekê biçûçiktir e got derket ji yekê biçûçiktir wekî rêje wê demê UN wê bibe kêmker.
خوندەکارێ ژە ئەم دیسە گیان داویا وانە خوێ بمینن خوشکێت.